kwa ya Agradaa no mama na so aye hyesa no mama kwa ya Agradaa so aye hye onyame kasa mafo me na metipe press wo na wo kekem Agradaa once melo mama nka jimi sembia wo jimi ho nkyere wo onse number 1 wo bie wa no ka sembia wo so wo madane me wo se me na me wo Agradaa se me na me wo de ene me be ka won se magu apontene afi de honhom fe won se me na me yepanini ebe ni so me na me yepanini Agradaa won so wakasa ma wankasa wo tuche ne de ama me already which is wo ye chimi fo Agradaa wani bie da bai ye kam ma o masoro a e ma o moni ate a Agradaa wani bie da bai wo kasa bubom wa Ghana wo ya no abopa ye nko obi so wo sori ya na de amanfo akogirejira court kwase ani mo wani bie da bai Agradaa ni bisa wo wani bie da bai kwase ya jimi fo ba me be ka asema kire wo mimi sika ekura me no eye sika papa wo Agradaa wo so ye honhom adwuma mso ye honhom adwuma Agradaa wabosom no omo nya adwuma omo nweke enti memfa sa abosom ne mebodua Agradaa yemfra konfo papa omo wa my ganem anase elibo anase baabi a mo befre bia mo mfra konfo Agradaa nimo no na mo mfa Agradaa megina ho na Agradaa fre konfo na konfo ne mema won soe Agradaa nipa dodo sen wo ko wo Ghana nipa dodo so sen waton wo mo wo Ghana o my Ghana Agradaa wodi ni bat sel Agradaa wodi me ka won sam na me yi ni baako na me de ama chimifo bai kwase aba be ka se mientia mimi ni mu dressing Agradaa metifio me dress se me kwa abontene aya kwa me pictures me kwa abontene me nye desperate to say wo every seconds ade ye makeup o tepi me a natural woman to always now have to be a natural woman. Me a natural, I have to be a natural woman. And tinya mo kwasi asem na muni minya mo simi nkoye makeup. You people can force me to do makeup. You people can force me to do makeup. Is it by force to do makeup? There be obade ohun ofa na ohun ofa nye makeup na ma anwan ye fe o. Me nye penti ma mento Agradaa. Me nye penti ma mento. Me redie nyina no stretch mask. Agradaa mama kasem ba ko nkyerɛw Agradaa wo se tattoo na da wo hanom na ye for style wo boa ye stretch mask wasra ma stretch mask enu nti no wakoye tattoo ato ho Agradaa wa batwa na wo ka ho asɛm no se ye style wo boa wa batwa sene wa batwa ye tuntum hwa me ma batwa wa batwa na ye tuntum enu nti na ma wakoye de we tattoo ne di ato ho Agradaa baby a wo hu se wo kala na ho nyepe no wakoye tattoo na di ato ho kwasi enimu wo soro da be nanu a wo ko wadamfo bi engagement anasa wo ko ne birthday a Agradaa atade a wo hye atade wo hye na kwa pai wo sere ho wo so ye wiase ni nti wo de otimi ye bibia bi nti Agradaa nka wo hye atade nka wo nya sa wo be hye stretch wase wo hye wakwa hye stretch wase to not see your slim aboa kwasi enimu already e fa nka be hye stretch wase Agradaa wo already e fa aka be hye stretch wase me se nyame kuna ka mbe yimi na ho ato abontene me yimi sire mu nyina ato abontene kwase aboa enye nyame nkonkura misuro na ka me yimi sire mu nyina ato abontene na wo so be yi sire mu to abontene fucking woman aboa chimifo kwase animu aboa funu ba ename mo wo so be mpa so enye wo so be mpa duty today is you Agradaa be ka se mientia wonyame kasa mafo aboa kwase a wo twe kankan Agradaa eno de ye news e ma de ye ko the first history in our life. And the memo mo chimi a wato mo tete won che no. Them will say the same thing. Na mama nka asem ba konche Agradaa. Se wo so wo twe emmo a Agradaa. Se wo so wo twe emmo a begina bontene. Agradaa begina bontene nefa won sase wo twe. Na yi sanwansa mesi won sase wa. Kwase apoa. For won sase wo twe ne begina bedwam. Begina bontene nefa won sase wo twe. Na Agradaa yi efo kire de ben. Ewiase na sanwansa na ma mesi wo sase wa. Ojimifo ba boa wana ne twa bonse no Agradaa wana ne twa bonse no Agradaa menem wana ne twa bon kofra oba manase ne kofra oba na brown no mo mesonto kwa ne so ma na agro na ya agro me ye one man commando me se brages estota ne me papa ye friend pata konje kon enu nti woni yenya ye 1,000 no ye mfa obi emet na sese ye momra memebo aho me papa ofa ne platform a aye hu so obi te ho obo ano trebi because ye betimi akele mo enu nti me fa me platform hu sa me nko na mete ho
Also, I buy you me kaka frefra manfo. Maame nkwa another part too because me to me boas na me yi ama Agradaa. Be kan se mi ntia wo se de. Agradaa na wo se de. Wo se ye nka nkire me se. Oh we Jimmy for power. Agradaa. Wani mie. Be kan se mi ntia me nya komfo ba, me nya sofo maame, me ye bayifo. Ah, na bayifo na metimi akomande. Ama wo Agradaa wa betena wo TV station na wo bubom. Ka waba first one sa second one. Ah, ene na tumi asemi atimi mu na so sene be yi o. Agradaa ene na ma command ene no why you reasonless. Agradaa why you reasonless o? Why you reasonless? Why you momone ankasa? Why you totobi? Wo ho fuose kwa ayi, kwa debuji. Ayi kwa lebu mochire. Wo ho chimi wo ho giragina wo ho. Se kwa lebu mochire aboa kwa ayi. Kwa sie ni mu frefre kwbo. Kwa sie ni wo za me frefre kwbo. Aboa za me de me ho hyehya amanfo. Always there be a Agradaa na wo chesi amanfo. Onza me chesi amanfo. Da ben wo nsa amanfo bodwa na me gina ho no mu tu sika be me yehunu se onyame kasa amanfo mimini. Aboa wo na wo pefem. Wo na wo pefem. Me meti wo no me ntokwa ne start ye no wo nsa me de ma no beto wasem mu. Kwase ni mo nsa ma fa telephone afre wo da. Agradaa wo hu hia me saa o. Ena me menya broga said ye wo kano. Said ye obi di watema me begina ho amekoma wa Agradaa no sa na me life tie. Se me koma me beje 10 cedis ana 1p wo nchen dia. Ena na me ye broga. Broga ni de obeje 1p de 10 cedis. Kwase abo chimifo. Sofo maame omega wo se ade chie bia ni mu nsem no wonte won. Wonte won Agradaa. Na wo be kan se mienti a me di wate me ba fo mama. Kwase ni mu me na me ba fo mama wo Agradaa. Me na me ba fo mama wo komfo. Aboa komfo a wo hunu ho ano me na me ba fo mama wo enye wo na wo ba fo mama mi wo nyame kasa mafo me na me ba fo mama be ka se mienti ase me maame na abefa me abetena aburuchire o Agradaa mama nyi wo hoso ano waji me to the stand se me maame wa bobra se me maame atimi atwa ticket asa ya aburuchire nkrata de ama me de ya na metisi aburuchire papa bi na metisi me dem papa bi dia eni Agradaa mama kan sem ba konchire wo bomsem mame maame ne tu che mame maame na me maame waye ade me maame abopra wo maame amobrenti no wada ne sikaduro ni ba wo maame amobrenti na wo kunkum amanfo to get money wo maame amobrenti na wo dupu amanfo to get money be ka se mienti a wo se me ma obi kunu na di mechi kwase aboa bosom no nya firi hen enye obi kunu na akwaje na okun papa no ejapade a wo wo no enye obi kunu ena okun no na wo fa ejapade no Agradaa enyi obi kunu na okun no ena ofa ejapade no kwase ni mo Agradaa washase afri hen washase afri kantamanto before you join papa no washase afri kantamanto ede na wo wa wokodi papa na chi a eni bru poninti no eni bru poninti okun papa na tokono ye kwase ni mu enye na okun papa no Agradaa me bisa enye na okun papa no etokono ye enye di bru poninti na okun papa no kwase ya wamantam okura ma okura ye chimi no ka sa wo size ne me onyame kasa mafo me kanse mienti ase me ma dodge me dodge wo Agradaa fake Agradaa fucking woman Agradaa reasonless woman Agradaa intertret ni ba Agradaa abua kwase akwa yiye ni aba Agradaa frefre ko ba Agradaa na mimi dwane wo Agradaa wo chimifo ba like you wuti ni ba like you abua fro ba wo ko ba bi age mema etudi wachi kwase wo dwama kankan wo dwama sekrama ba ye dini wi na akam kwase ni mo abua bika kwesi di wunti ni se bika kwesi sori a ne se wo hu se wo ba foforo di bika kwesi echa na wo hu po chechecheche kwase abua wo za me twa cheche kwase Ghana prosi for half for modi wotwe abua chimifo ba kwase ni mu oba wo kunu na nso ye diwu me hye saka wani bia me ye di me de ene me nhye kawa no koro Agradaa ma me ka sem ba konkyerɛ me ne omie no so ye honhom nipa me so me ye honhom nipa eti me ka won sem agu abua de onim kafa me ho no beka kwase ni mu onim kafa me ho me ye sunsun mu adwuma for years to years no almost 20 years no de o se me bu ne na adwuma anko yie no Agradaa beka kwase ni wo so de me won sem bebre o chimifo ba abua fake woman yahwe oba ho fumbi abua ohu asene yahwe oba hwehwehwehwe oni padua abua kamera na bemu ayefe makeup na bemu ayefe oba wo kasa kwase abua o chimifo abua oni meme kasa na wo command wo mo wuti TV station na command meme wo na kasa wo command wo mo kasa betima be command me abua wo kunti woni edi wontimi nkasa kwase ni mu jimifo be ma na wawale na wuti wa ni ye di unu wontimi nkasa no wo kasa bi ni wonyame kasa mafo
me wale fu wi akoso me edi me de ene me wale kura esansa me sombo ma Kristo wo chimi fo ba aboa wo fo ya hwe ba ho bi kwasi ani mu ba kan be sama me atia wo be kan be hwan sana a me kita me natural color si ye hwe wutira so kwasi a me to me bia me tira se me tira so kra ye kokko se me nipadua aboa se di obi wo ho no ma ne se achi eye kokko na so no ani nipadua ye tuntum no sa na nya me bo ye enye nipa nyina no mu tira se ye tuntum agrada wasra aboa kwane ko fa wo latest pictures fa ba to abonten ma ye hwe wo old pictures ko fa na fa be compare latest one no aboa na wo kasa nipa ba gi adie na enye se wa be gira ha no se ye hwe wutira se ne de encounter hwe e ho awia mbo eti nipa bebre ro mu tira se ye kokko nso mu ye tuntum kwasia ye hu nipa kokko na nso so ne sia chi kokko ne sia chi ye tuntum na nso no nipa dua no ye kokko aboa fucking woman wo chimi fo ba kwasia ni mu meka se mienta wa ye wo twa ya mwa ne se enkana dokona ya bone ba akopɛ na ye di si ja so na anu yi kwasia wo ho denten oba na ho se gase wo nante a wo nsheki aboa wo nante a wo ngoso me so no ngoso me de ne nkyere wa na aboa ya wo so body wo denten aboa wo ho nam se gase minya wo twa wo kunu di ahwe kwasia wo di wa se pim kasa so ani gagaw kwasia aboa oba wo ko na wo ko pa be ma cha wa na lo twa asa akoka ho aboa emma wa Ghana aboa ye kam mo ofo wo ne nana brown mo ne the first highest the a woman am ofokra wo wiase aboa chimi me kase mienti ase onyame kasa mafo me do wo di mbeba fom me na wa frem say me your mother no anti ana wo di mbeba fom intertret queen wo di intertret queen beba fom agrada watiti pensuo bi nom na me kasa me num nsuo agrada fansuo si wo ho na me na twiu me makasa twiu onsa wo kasa wo si ye ma nsuo no me ma wo kasa twiu enti pensuo bi na nom kwase ani mu aboa furu biga kwesi du sa de ne sasa wo twe kwasia ko gira wa bosom fo no so de bobodua esa bosom no bowia no asa akoda na kwasia ni mu wo bru nu awia no asa fa gira sa akoda ne no ye mpesa aduabo no ko ye wa bosom bebram wo ga no me ye de haya ne ko sirem ne ma o sekan nyina so agrada sa oso mu adwama wo wukuna chi a ko sirem ne ma o sekan ne hwiri gina so na senka be ye nipa bie mu a abo chimifo ho ne ye frɛ so wo gina power ani ma no wo gina power ani wo kanche no wa kanche enye de wo ti ofie ho no na wo ku obi na aboso ne nyina adwane ye gya wo no kwasia ba be kan se mienti abegina ho no abo wo di ni ba poa school fo nkwala bebrebe ayira wo Ghana ebu kwasia ni mu bebre ma me nim se politics for enso agrada ka ho aboa elibo ni ba te sew kwasie ni mo mfredi boss wudi dwakwa elibo kwasie aboa asie oba wo ton ba yi ni pass o chimifo ba kwasie ni mu wo be ka se mi nta wo so wo mamunum me ma wo mamu miensa e na ye nhwe aboa me mamu miensa na ma wo me fa obi anya ritual so o ma no wo di bia dane sika nti no wase bia brabo kwasie ni mu sika wo be di nti wase bia brabo aboa kwasie ni mu sika nti wo di amanfo me ye rituals na wo ankasa so do ho so ye dey wo di wo ankasa wo me ye rituals wo size de me wo size ni onya me kasa mafo wo size eni onya me kasa mafo aboa ba me wo so me ho ana wo so kire de kwasie ni ma ya wo so ho shania eyes wo so wo no fo a wo so na me fa nkoma papa no be wo so ho agrada me wo so me ho a wo so etu so be wo so ho kwasia aboa kwaseti ni ba like you be kan se mienti a ajajajajaja kwasia wate opie to asene aboa o chimifo ba be kan se mienti na bra kra menti mi amfesu kwasia nya na akofra me pastor Adias man na Adias man be kan me share dem me respect ni po nti Adias man kasa kire me mitie sa na me papa bi o ye MP wo frɛ me wo na me wode be Canada Japan me ka chen se Canada di me yi na film na so no akwa na ndi me nyini film kwasia Canada ka se kafe enya na odi me ka koma Sofo apia sika so mfa koma Canada waka se kafe enya na odi me ka koma Sofo apia sika so mfa koma ayi no onfa koma kwa nan kwasia na sa kwobo manase ni so pa wo chibi fo che watwe manase aben ho ye de be because of bribe wa de man usro se manase ni ubenya kwasia wate fucking woman me won say me ma bribe kwasia ni mu wasefo won say me ma bribe wo chimi be ka se mienti a na me maame abetam me aba abrochire mete Ghana nka wo chia me ka wo me before say me ba abrochire ya bisa maame na mato me prot wate kwasia bo chimi fuwe bisa be maame say mete Ghana on na hwe me ana bisa be maame say mete Ghana on na hwe me but abrochire de wo ba ne so wo krata ese so wo ma ban krata kwasia wate aboa
Chimifo na memete Ghana nka wo Agradaa nka nyam na medidi ama obi adi abua kwase animu mimi sika bi ekita me yesika papa wo mimi sika ekita me yesika papa wo so sika yesika fin kwase a wodwan se kana man ya yedi na akam abua wodwama mani wokunu nim si yedi upa so ntimi nkasa abua waye bema jojjonchie wama bema ye chimichimi kwase animu na se bema no nyansa na danitim na wono ade ne ho a ago obi ote asore de botimi kasa wone konfo betena wasi ani obi wakodi ho a wakodi ho di ho a aja papa yi akwawale obi ajapade enti wotimi kwa dada obi so be wa no waku na to akwane wasi a wosai no nyame kasa ma for fucking woman chimifo ba abua be kase mienti ase odi awade betwa memempoa me wale pa na me di me ho de ani Agradaa me wale o because reasonless woman like you abua Ghana prosifo Ghana me se kosirem ko hwiri gina sakan so kosirem ne ye ma o se kan ne fanto ne hwiri gina so jawabosom ne wona kope power kosirem na ka se me wa adwama wo me kuna chi oti mo ma me se kan me nyina so abua kosirem ye bi ne ye honhom ni panti me no kasa sa honhom mu enko gina won kwafo abosom no na o wiara sa fa kira sa akwakodane me se kosirem ne ye ma o se kan nyina so kwase ani mu na se o wia ka be ye nipa abua jojjontie ni ba o chimifo ni ba woni mba ya me no be ya na me won tese me ye ntwetwe screen kwase aboa me kala ne kita me no me mensrai aboa funu intetrate ni aboa wanim se kwalebu mo kire wate wanim se kwalebu mo kire kwase ani mu me so ho fu se kwalebu mo kire kwase ani mu wate wanim furu ban se kwalebu funu ate aboa wate kwase tiretwe kwase atweba so aboa chimichimi kwase wo nantabure si fom ese preko aboa kwase no mu kese ni ba aboa funu aboa obe fisa no aboa funu oba ho asene bi sa no obe chimifuo bi sa no me ya 1000 o me si brages ba ne me dache hima baba wa ba akope patako je kone ba ne me so wonnimu a me mfrefrefe kobo se de okofra amanfo so metra won ka bi ma me mfrefrefe kobo me metimi ahia wo Agradaa metimi ahia wo kwase ani mu aboa chimifuo osora no abopa yenchini kopewe how many people wakum mo wa Ghana be confess so wo so wonkum obi Agradaa so wo so obi wonkum obi wonhwe obi mo jangu fama Agradaa ko sirem ko gira se kan so Agradaa onyame kasa ma for me pupu to you enko gira abosom ne so because wo de wonnim de obeka you mbe different o enti ko sirem ko gira se kan so kwase o sika ne kura na ye remo ne ko sirem ko gira se kan so aboa wona du papa wo ko sirem ko gira se kan so aboa ko so podwuam na se ka be ye nipa bie mu a kwase ani mu mi di sika papa mi ni sika emoja guso mi ni sika ye peti moja wo so ansa kwase aboa wate o chimifo ba o fon o kankan aboa wonununu wonyenyan kwase ani mu wo be ka jem se betwebon na meme ne o mienu wana na twebon kwase aboa me se ti wo twe na fagina ho se na sa wansra me so so a kwase chimi aboa me da me wo kasa menya me ebe yo wo pa ya wo de na ka chem se me so me ya me de me so me de me sa be wo ho na me de a kire wi ase da bra aboa na wonim so wo hia na Agradaa wonim so wo hia bodanfo ni bai wonim so wo hia wonim so wo hia bodanfo mienu ni ya ku no ara wonim o kwase ani wonim de na me ka kire wo watia mate Agradaa watia mate o watia mate Sofo Maame omega wase ade kire bia ni mu nsam watia mate reasonless woman like you aboa ohun se kwalebu emochire ohun se kwalebu funu kwase wate aboa be kan se mienti abegira hanu na ha ja asem kitwo wi am be kan na ho pui kwase aboa you ready to wo me yenhwe kwase aboa be kan se mienti a nya aboa oba wotena se anu abo paase ye mesra wachi ma kwase ohun ban tenta ohun obe wo aboa wokuna so mu ana wo kwa na bega kwese aniwa na o boys ni bi di kwase emmemme di wachi how many memme na di enya bega kwese nkwa na di utwo Agradaa nya bega kwese nkwa wo kwa de ka wo kwa de ka jawade na tena dan ano Agradaa jawade na tena dan no because say de ohun si ben wo no jawade na tena dan no aboa chimifo ba aboa wo se be me bia be ka jem so wo ne me da kwase wate aboa wo so ye bia fra memme be banya me maketoa o musuro wo Ghana ho nti anese nko musuro wanka memme be ba kwase ne we ka se bi nti aya ja o wo so be mpamfa no ho bisu wonyina nchen mene wo Agradaa mene wo se wo Sofo apia be ya daw style bia bi kwase ya apia drin furu wonu mu ya me no me wonya
Yapia din efiri wanum. Men ko frefrefre kobo. Me sem frefrefre kobo me no na enya. Kwasi ama wo mane mienu medwo ma na se wo kraman no. En kraman mienu na wo di ka so a wo mo na wo mo antimi anwi no. Ya wo fa akiri ko dwato no chimi. Mo kwa keka nsem na mo ko hade mo face na mo ko ye niam bia. Mo wia no masa beye na onyam kasa ma from the zip to manwa no ma adwen mo se ma ye kwasi ya me edomo chesi me doso. Edomo chesi me agrada. Edomo chesi me. Se be kase me bie message sesi ya na. Messages edo so me ho pa me mo man for messages o. Me mo man for messages. So obehu na me mo man for messages. Hwe eni ayi wa bodam. Oh. WhatsApp no kra na eno kra na manager ato de boase kra bia ma me no. And the asa send kra no. Wo bia wanti me amie ni nyina na san da ho no. Na san da ho no. Asie ni mo na da ho no. Sen na da ho. Agrada. Sen na da ho. Abuwa se me yo bia me so nimfa so amamanfo a aga ohun 6,858 WhatsApp no 6,000 enukra manager bebie no enukra manager bebie no me dey kire wo ye fucking woman abuwa because me nya fake agrada me nya fake o me nya fake wo so ye fake me nya fake obi no ho betima babo ntaba ka chem se magini sika adi asia abuwa o chimefo wo so mo wo kunkum wo mo asase so eya asem ketwa ensamanfo echiesi wa brabo ebiniye ensamanfo echiesi wa brabo wo chiamanfo sika wia no ama metro man si gina kwa no ne awo ro mo si abontere wo chiamanfo sika wia no ama metro man si gina kwa no ne awo mo si abontere wo fucking woman azani ba te sew abua kantamanto ni ba wo watra kantamanto asua kro no bo wada ayi kesu ani masua kro no ba na wo de akwaji obi abosom na wakuni panato akone na obegina no agasaje kwasi ani mo aboa na wo ho fa se kwa lebu mo kire wo ho fa se kwa lebu mo kire agrada me ne wo ho fa se kwa lebu mo kire stupid woman totally ayi aboa wate woni mo se sade nsu anya 3 days e wo sade bottle nim na aboa wo trend kwasi abeka se wi entiana wo anu ya se wonya meka sama for fucking woman aboa ukun ho kan se wa yase me so ukun no ho kan se o twe kwase aba o chimifo me pense mu hunu pen kwase asem ntino me maye ma wale me na me mo adwama yo o chimifo ba didi wo ho oben wo kwase ya ede wo pese wo ho ba dodo wo sen chimifo woni amanfo kasa no akata wo sen hye so wo ga so betima hye onya me kasa mafo so me de na me hwehwe wo kwase ya na mfa wasem ma me so ntino na me kama no atum me wo nkrofo bi wo ho no mo kam ya no meja mo ko omo kam ya me jaw mo ko na wo kwase aba jimifo bi sei wo jimifo ba bi sei useless woman bi sei intertrate ni ba bi sei kwase aba onso wo tu cha mame abo wantimi ne konfo banko wantimi ne sofo banko woni bayifo na ekon wo si bayifo na wo dwane yi agrada bayifo na di me ka betena se akofo nipa ba miensa enan abeka ho yam wawi agrada we a fucking woman wo chim papa so wo pon so so ye konfo ba na abayifo esuro wo na watimi abetena se afọ camera e dia begina ho ama bayifo de a eni agrada wo ye useless woman wo ye useless o wo ye intertrate the biggest intertrate wo ye the biggest useless kwasi adwama money ba baby a wo bia ye fresh ye trend ye toa so abo me de wo sia me de bensa ye adwuma menye o size ne me maame wo maame a wa mobra ne nye o size ne me maame eti so otimi bie wa no ka kire me se me maame de ma bablo chede ne me maame wa bobra se wa mama anya eyi tete kwa ahwe te se wo na man kokunkum amanfo before getting money o chimifo abo so ye honhom nipa me so ye honhom nipa eti na ye to nsem na gu ho abo mo okun mo de hie ni nyina mo chesi wo ensamanfo spirit e chesi wo kwase abo wo ka se wa ye keka wa Ghana no eye normal there be source na wa hwie gu na e chesi wo abo ali boni ba te se wo abo wo free Ghana na so diga wa alibo kwase abo ba wo to ni papa papers kwase animu wo ba wo sheda wo boys say yenkum ni pamfama useless woman like you abo kwase o chimifo abo ba chimi ucha siri twem wo de ma wo ba wo de na ye sacrifice kwase animu so dey say ya de nya ya de wo de na ye sacrifice wo de na gisikaduro tell the people say wo ba no wo de na gisikaduro abo wo de wo ba na gisikaduro mama fo hunu se me de na ye rituals ma ye rituals egu no so kwase ya aboa me aya hwe me ma so mu gina ho no mu gina wo ma ne mu de na gina wo nya abo fucking woman
Chimi. I am next time. Say me buff mama. Oh. Also when you make some for assemble akopa me kan on. Would me ka be video first one second one. Me ni time me ye adwuma me ye video first one second one. Dabi. Me ye ba akwa we dey. Me free adwuma ba na ma bero proud because me person me tell say I'm your mother. Eti me and then say me rolling no na say rolling me. Fucking kwasia boa me trend it. When you make some for me ni sa kwade enua ba. Shatawali enua ba. Me trend it. Aboa me person wo trend me intimate trend me. Kwasia me trend it. Mon trend me because my cook and the Japan fast my saba. Agradaa wo aboa me wi na makwa hwefo fro so esa so sen wo so de no na me to aso aboa se bi ni wo so de anya me ko TV3 na makwa kana na mantokwa aboa because me pese me trend kwasie me pese mo trend me chimi fucking woman oba wo di wo feel na kan enya na bra na ka wo be fa na ye ba na ka wo betima be fa me mani bi ayema wo betima be fa mani bi ayema kwasie ni mo sori a bigger critical ko dia manfo anu ada ne sister wote ha aboso so omomode no onya sinikase naked pictures na untimi ka sinikase anu ntum kwasia wo ye sunsun adwuma me so ye sunsun adwuma aboa sa wo si bigger critical first sinikase naked pictures omomode ntwitwa mawo aboa wo po yanko ba naked pictures ayeden Agradaa wo po yanko ba naked pictures ayeden kwasia mpesa me kire wo se wo ye honhom nipa me ye honhom nipa seno ena me yawo mada wo wa twu so ama me se me yawo mada wo si metimi awo ampa so metimi awo Agradaa metimi awo kwasia metimi awo but eba fun batanta bi se de me wono eba fun batanta bi se aboa be ka se mienti a ompa bo ehye togo mpaboa no togo mpaboa no eyi mpaboa no Dubai mpaboa no Dubai mpaboa no akwasia chimifo aboa ya behwe me mpaboa ya hweto ne hwedini hwempaboa ni dini kwasie ni mu aboa me penipa bia ma na be trend wo me so me penipa bia be ka che me se me ntade hyehye me nyanka ne nka ma na dada Hamilton ase dada Hamilton anka ono ne ntade de bi no mani bere dada Hamilton ase ono e friend se na Hamilton se afra na obonwom na ye friend se mo bofo mo ntronto ho ma me dana Hamilton se dana Hamilton se da asia aboa chimifo wono ne ntade na ehye no wono ne ye friend say yes wo ye show ba kwa ye wo na ntade na ehye no ne ye friend so onyame kasamafo ho na me pese mi duro me pehwe shop wo ye dey wo to sa ne ntade na me so makoto bi e dey aye mi show kwasia na nya ntade fo na ehye wo no no Dubai ntade ase togo ntade na aboa wo se me she Dubai aboa kwasia di mu me sha ntade aye wo se me sa wo se me ntade na aboa wo ye chimifo twa asiri twem ate kwasia wo kunu hwa wukunu ne hwa aboa ya ka che wukunu so wonyini trum yi na ne trum bon kwasia waye bema jimi odu ni pema wontimi nkasa no wasi ni trase kwasia me na me kunu di machi anko odu ni pema obesere wadane ni bema jimi odu ni pema wontimi nkasa bema te woni yediu wontimi nkasa kwasia ni mu ye opa ne say ye be de beto so ono waye desperate wa wade so ene wakwa wale ene yigusu diu me menye desperate Agradaa menye desperate because me wale pa me ebedi me de ene ma wale kranka ye enti menye desperate wo waye desperate na wo pese e doubt so wo kunu eno to ko chini ko bo wa hya wo ko bo twem e bo tunum e do so ho no be bia so wo mpenti be ma wato na kone ya na brabo asai no akodi Sofo bi achie na wanya bi nie no so oba na nhwe no ene wakofo na be ye okunu na wo kwa na kana brabo gina so anko be san ba wo kwa ye na anko de ne ho anko be ba wadina what is a manager na papa bragises anase me kunu kwambonia anko be san ba anka wo mabiem esanse wo na wo hwe na wo na wo sponsor me nkoto be ma meyen no me nkoto be ma meyen no kwasia ba Agradaa kwa yie me sie fro kwa yie me nkoto be ma meyen no aponche kwa yie Agradaa me nkoto be ma meyen no me menye be ma be me chia e ma me menye be ma aboa me ma be ma kenkan me ma bema kenkana me ma bema nyamum na matete aduane ahye denum me ma bema na tete aduane hye menum kwasia di mu wawale na so untimi ne wukunu nye program amanfo me ma na wasesa wo na no yiye program kwasia boa o chimifo me wale obon se start ni mi kuna ye program aboa chimi kwasia ni mu ofun mapon chimifo ba wo wudi kes ka ko hu me ba fashion na so wo ma o kes ka kwasia
Mo abua me ni mo nyana mo fa kire na mo ye be kasa kasa kire me a wo wi ana ba be ye wo che wo aboate kwasia aboa wo chimifo onya mfie se na wo twe so aye dwene kwasia aboa me a me wo kura me twe so mfu dwene wo so wo twe so ada ne dwene aboa chimi integrity ni ba like you useless woman like you when nim se kwalebu mo kire asia aboa betina no anya makeup you can't talk what say me de me natural color na e kasa no me de me natural face me mra na hu aboa natural face na me de kasa no fucking woman like you when I'm force me to do makeup. Is it by force to do makeup? When I'm be ready to do makeup, nobody can say me makeup. Me ye ready, I may makeup. Me ye ready, I will be makeup. Because if I don't have money to buy makeup, Trevor could do makeup, mommy. Because he is there, my twin sister. If I need makeup or better. And that's it, see, I'm a 12 random say day. Me here, dear papa, me here, papa, mommy, shine your eyes, or then tade papa, and then papa. What's ya want to me home, mama, Agradaa? Because they see I'm a 12 random say me near tadia crana, me fresh on your eyes or baby matadia, one no me papa, a tom must bring me some fan shamano, me the mass yashamano, and I'm catching papa bridges as some casabi, and one of me frere, me pasta ideas man, some papa some catamano, and I'm a catamano, and one was a be ye free mano. Fucking people, a boa, a sia, me quadana mumpe, me quadana mumpe. If you show me your dear one in ye, what's ya, a boa shiny eyes. Wasu no for do so abra no fa nko hu papa no enti menya papa ni bintia he Agradaa woni mbeyam no beye o aboa ba uda na onwan kro mo go hwi ni ba like you wonum tramo wo san no apetition kwasie ni mu aboa korinse ni ba like you wo size ni onya meka samafo korinse ni ba Agradaa wo size ni onya meka samafo wo soro na betena bedwom me no nsada me se kosirem ne ko gina sekan so ho na de ye kan nyina aseme boa e be kwa ko prove a kire wo and when the year can no bribe, but the winning no found call. I was I know did you comfort him? Also, I know did you comfort him? Say, I come for you, come for papa. What are you going for papa? Comfort the customers made in the court, or be a bit and be an Agradaa now in the court because of what in a chair and more process for obedience. Where you see a question in Paris, where you see a fan of court, what's the Jimmy for Babua? Sansani bar, Koshini bar. Aboa branca o enesa wo do man na rituals aboa kwasi ni me won baby ya yale for chimi fucking woman aboa kwasi ade be se bia ya beti Agradaa na amanfo odi watem aboa chimi fo na ka so wanya sika nko apose die anka wo kasa nyansem abeze you know unyanti menka na unyanti onya makasa manfo ka unyanti menka me na memo roli wo sefo memo wuroli se wurolos aboa memo wuroli wo ho wani abre na me so mesere wani abre na me di asa kwase aboa ochimi aboa na no wo koye wo ko sha atade wa sha atade yi wa wa mu e na wo ko chesika chese wo chesika me hu sa Agradaa aboa obi anya friend to you no hu watanfo doso se na wadofo no hu Agradaa watanfo doso se na wadofo no hu ni etede wudu ba bia je wo Yesu ansa I said you say Agradaa ba ho because one you sure nobody will mention your name say Agradaa wa ba. Kwasia aboa aya tutu chacha na gina so na nipa mo enko show face to get the money to get the fame. Enko create enko chase can one man for so say your body say Agradaa nya Agradaa pesho. And she share ni mobile like you. She share ni mobile like you. What size ni wo nya meka samafo. Aboa kwasia ni mo me trend wo nyansemu. Me trendy wo nyanse me trende e wo bribe mu me trende wo bribe mu because me meti won me se me pese me trende me se wa Agradaa wo be trende me be trende me kwasi aboa kwasi afo na obubu mu di no mo platform ne so wo me pe platform kese na me na dili ebi ni wa Agradaa te se de me na atufo hye ase no sa de me wa Agradaa so hye ase kwasi ani mu me se me wie na me dili na ese akwa a me kwa ko hu na mama brown na me na ye beef kwasi aboa because one day anya bia no wodi no Ghana wo sis wo nyene nti one day ni beef me ne ye be gentle na na ma wo beef me ne wo ye be gentle because me pese me do YouTube ayi mo kan say da bia na na ma kra wo ne frɛ ho say asia ba chimifo be ka se me ntia me so me fon na me de asimanim kwasia na wonti na me go bi TV station Agradaa wo wonti me ye adwuma de mfa so be bra mi o me nya adwuma me boka me mfo so nya bibi e wo nipa ni so me force me hu woni pam o dabi ade a me make sure say ade we me nya mfa so se me nya mfa so Agradaa I won't force myself to do it
because me nya intertrate na me nya o da be me nya intertrate kan me nya resist te se wo me nya resist te se wo asia aboa fun wate wokunu nim basa yese wuchima me so wokunu na nim basa yese wuchima na se wokunu ye nyansani no onya chimi fo no onya kwasia mpani na agobetimi ama ye didi worof ye diu aprosifu odiu asofufu odiu bika kwesi diu why abema ben Agradaa hu ne kwatia ayem se Sofo apia kwaka okopene di no Agradaa ka okopene Sofo apia di no ayem se ka okopene di no kwasie ni be ka se bi ntia Sofo apia kwati so na wokunu ne kwati so ka so de na onam na odidi kote wo sore na onam na manfo odidi edwama moni ba te se wale ni aniu kwasie nya wo ba ne na bra wale ni ye ni mo won kwa de so odi no hudi beto beto aduane mani kuru wo so de wodi wo because of the bia obi ntimi nka wasam wo my Ghana asia se me magimi acha wo no wagimi acha se me mo attention wo na wagimi acha yes se me mo attention o kwasie di mu ntina me po mo attention aboa mapon monko ayi me ba fashem ene ayi shine eyes no mama keska aboa bra Jesus daughter me na me kasa no papa prince ba na baya me na me kasa no kwasie ni mu Agradaa chimefo na wo be kase me wa adwuma mu ye adwuma be kase mienti a se wafahin na se wafahin wa life woti o hwe me ni life woti o I don't have time because me ye adwuma pesika me ni life woti o me nkokum nipa before getting money wo chimefo sorry I say be yes gale so wo so sika no gale na wo ye ne say ampa de ne be ye ne bedwom obi anhunu bi be ye ne bedwom ye ne bedwom obi anhunu se wo sika na yes gale ampa aboa mafo discabra wa wo chia na wo mamafo gina wo de bi ka kwesi adibone na wo bi ka kwesi wo de tena ho wa pompam se de ye hwie ayi eja so okusie ahwem wa pompam se de eja so okusie ahwem eto wo de tena ho ne di Agradaa wo bi yere dinisa na one day se de wo be wale so won pese wo be wale ada wo so be wale obi be di wo yere sa se de wo di obi yere no so wale obi be di wo yere sa kwasia di mu fucking woman Agradaa oba ye di uka mu nyina aboa wonye twetwa bia no aba wo twam ye niu kwasia wonwa na yekora na wodi wo ho wo size no nya na kasa mafo aboa mu ze asia aboa kwasia aboa mi tutu mire kwasia na so tutu de ebe aboa mi to mire ni demo na me de akire wi ase na wo tutu de ebe kwasia mane awie na wo sesa ena ade abetena wo show so onya me kasa mafo kwasia aboa watcham mabero pra wasara ababero prai wa online 2 times we just onya me kasa mafo me strong me see me push you me see me obi wo ye wo face eno me betena han me kan no anti ana me see mo mudi mo face sie me mo nyina mo yiyi monim wo do face sie me mo yi wanim because me pe obi a me pese wo do face be sie chimefo aboa kwasie ni mu fucking woman aboa sansani ba like you aboa ambo braba amanfo japade na ade ayi wo japade amanfo na okunkum omu before you get wo japade kwasie ni mu wo japade a wo ankasa do sika aye wo japade a wo do wonsa ye adwuma e de aye no enya sa edan na si eho na wo penti be 30 years ni no edan na si wo na wo penti ye na ehia remuneration no ehia remuneration ti kokoye remuneration omo titimi si be ye remuneration ma omo titimi omo se bra be ye remuneration ma omo eti kokoye remuneration ma omo aboa eno na wo do wonsa sie apart from eno no the rest of wo dan na wo keka kase wanyanya nyam enya manfo moja ko chichibi fo ba aboa be kase mienti ase enya akonfo sori na wo do asem ko ye mienu ye honhum ni po ye nkokọ me aboa chimi wo be kire me kwase aboa wo ni ba bia me firi aboa honhum na timi munu ni ba bia o firi na wo ka jem sa aboa ka so ma me no wante so wo be kire me kwase aboa honhum honhum na wo dwane no eno che se me ye master eno tira me do wa ba abontene no me shede na me do wa ba abontene because me pewa mawo but who me no wudwane dwane tira me do wa ba abontene no kwase me ansara me no obi ko me yi asem na ba ni so na che se woni pa no me so mu anso ntia kwase ba chimifo aboa ready asene kwase ni mo nza tattoo bi wo wo me redeem kwase ni mo wa ha nyina stretch masaye ma eno nti no akwakwa ye tattoo watoto no se be gina se enye tattoo kwase be wo bi a woni mo no onhwe se nya stretch mask no akwa ye tattoo na to ho a me ye honhom nipa me kiro se me ye honhom nipa me ni mo Agradaa wunni me na me ni mo kwase ni mo wa batwa ye tuntuntuntum kwase akofa o previous pictures never beto no abo nya me kasa mafo me kala do no me kala eno no
Kwasia. Aboa natural body no, eno na ye hia. Asie ni mo abatwa, wasra mo abatwa yete se ayi. Okusia eja to de hwem. Se de ajagroja kan ye no. Okusia eja to de hwe aboa personal attack amanfo nya oden. Eno betra ho no be attack ajagroja na okọ baabi. No be attack Sofo apia. Obi na sro se fa osika koma Sofo apia. Wadi. Obedi ase di bia wo pekura safa kwoto ano so. O pa safa wo twefon no fa koka ho. Kwasia ni mu no woni no fa ne nsa wo mu te se de be ga kwesi ye no. Kwasia ote. Shameless woman like you. Intertret niba like you. Mimi intertret queen. Kwasia etu aba me mo akwaba. Beji wakonya netena so. Kwasia boa. Kwa yi Agradaa. Manu asi. Ye beto aso chena. Because me kwa adwuma. Ti ye beto aso. Kwasia. Me po bia ma me nsanfo anom a wo se wo Agradaa. Me po bia ma me nsanfo anom. Ama mabu atie si bedwuma sakete. Achina sante hina wo Agradaa. Wo Agradaa. Wona abema me nsanfo anom. Kwasia ni mu. O nation prophet kuno kura ntimi antake. Aboa be kase mi enti ase me de obeba. O de mbeba me na me de obeba fom. Agradaa me na me de obeba fom o. Me na me de obeba fom. Me mo aye ho fia wo Ghana ma wa obenu ho. Kwasia ba. Me say, obeye miserable wo Ghana ama wo Ghana fo nyina be hu sa Agradaa wo bodam. Obi be hu sa fe de waka de enka wo bodam. Aboa. Kwasia ni mu won so obi aka me atimi agina ne na so. Wo be bodam. Me mo bodam. Wa sha se. Me so be tie mu sa. Nobody will stop you. Men kasa ubejai. Kwasia wo TV station e wa me for na watch. 40 tie mu sa ama me na watch. After na watch na ji wa ho me ye be sa to aso. Kwasia because me no me power na kita me na edu a me jai no makwa kowurem. Makobem me ho no masana ba be hia wo. Aboa. Kwasia. Esanse me no wo konkopa. Chimefo, wo ka cha biga kwen se wa momodi no won fa ayi naked pictures in family. Fucking woman. Wo ba wo. Wotimi catch now amanfo se yenge amanfo naked pictures. Kwasia. Biga kesi do nti no wo sa sindicate audio. Wotimi ka ko fato internet so. Jese wo kura, wo bo kura audio. Abo woni kunu. Agradaa woni kunu. Agradaa kwa ye woni kunu. Agradaa kwa ye woni kunu. Woni kunu. Woni kunu na wo se chesi amanfo de sengre. Woni kunu. Agradaa woni kunu. Bema da wachi. Ma bema ni enjoy. Ne jasa wo da so di wo ho. Bema bia oni ni be obedi ni bia no. Wo hu na no ani kakura. Wo hu bema no ani yese sia boa. Mimi yesunsu modwumo nti me mfa me twencheche. Enam so wo adum na wuo ni nti no. Enu nti ni edu for Agradaa wa chama ba besa wo. Wo se wo ne. Wa chama de bento ababa. Me ba besa wo. Because toilet na gina wo yemache. Esese wonne jimi no agina wo yemache esese wonne wo chama ba besa wo china me de bento abeba kwasie ni mo chanya mbo mu nhia me yema kekaduro ni bento me ba besa Agradaa wo ha abo chimi asia na ga so nya de emre wudi matam first one na me mai second one na me mai na ga samada me na yo bi wo adwuma me de me nsa ye adwuma asia boa ya hwe me ma etu che ma me kwasie ni mo be ga se mi ntia wade abom se me wale na me di me ho te se wa Agradaa de ne ma nware krankaye me menye desperate for award wo Agradaa no wa desperate na se amanfo bebodi nti na wodiri meka na bema wo ko for 20 years ono so ko ye na brabo ansini ye no wonya sika nto aduani ni na no ho kyere ne sa asore dem akura nti no wo ba ya no woje wo saa na se nkra brabo sini ye te se me papa Bra Jesus ana me papa Prince ana se me kru kwam boni ana manager ana me ba fashemu a anka obesaba ko ma na chibiem wati wokura ni yedi chimi aboa akazem yendi anya ucha siri misu ucha siri wanim sa kwalebu efunu aboa chimi asia aboa memeni anyansafo na nam no hu ya na ma papa na di machi no hu kwasie ni mu ayafo ni beto kasa kwasie asia de batra se wotwe kwasie ni mu kasa asia progo batre e wo wotwe meme kasa kura so mo nka o ma no ntuma aboya ko hwe TV station ho omo na omo te wonyina wada na omo ma no nhuni ono so kwasie abe ma no mo hwehwe ni dina mo fa mereme o cheja mbo ba ono so beje ne de kwasie abe ma jimifo no mo hwe ne se o ka me Maame Agradaa wa ka me kwasie jimifo be ma sa no o ka me Maame Agradaa wa ka me kwasie abo jimifo na me wo ba be ma papa o jimi o wo so jimi pa o he be ma no wa jimi sa no
What the what Jimmy Class Agradaa kunu? What Jimmy Class Agradaa kunu? Wo na wote Agradaa ancha na wo ye. Wo kra what Jimmy Class Agradaa kunu? What Jimmy o? Be man what Jimmy sa wo ye Jimmy for Maame we. He be Maame we. What Jimmy papa. One said the obedient one the Agradaa ye. The obedient one the Agradaa ye. What Jimmy papa wo ye useless. Why you useless am obusuafo? No why you useless so mo ba won na tie. Asia say onya kasa ma for twe kankan. Onya kasa asia bua. Chimi o Maame na twe kankan. O Maame Agradaa no Maame odo ba wiase no mo twe kankan because me onya kasa ma for. Every man who sleep with me know that I'm a taste person. Kwasia enu nti na be ma sida na ode ache me. Be ma toka na ode ache me. Kwasia because me a tasting person. Me nkum nipa before be there be getting money. And I meant to chill Bema fan to them. Bema Bema Quabana Bema Tnas on me dinkum and a Bema feel free or feel comfortable. Bema make us will feel comfortable. Asia Bema name Cassan and Popon what is Agradaa Ukunu. Me Bema be on him Becasabia or feel comfortable. Asia because me 2 mono, me a dear me ye or bar, me brame once my Bema me, or brabona. Now one who call party was in the trust say, when to be any penny. Asa yale for kwasia enu ani ukunu say ya asa yale for abo na mrem ho ne twapon enne ho ne twapon hwe ukunu kati odi kosi party ase Agradaa ukunu kati odi kosi party ase enne memme yi wo mutirimi aya kwahwe ayi igi prophet won say the igi prophet ti ni tirimi no won say na bodje say ne lala sisiti no ma ukunu nyi say tire ni bi kwasia na wan yi boss ayon abo tete boss ayon na ne de to ne ma no sa na ukunu tiniti o enne mrem ho ne yi say tire no what Jimmy for one boy and what Pokunu? Unya Tadi Bisha, why do you also wear Agradaa? What idea shall we? Miss Atadi Mincho, what a chamacramempe, Miss Dana Hemington, said Dana Hamontino, Nentadia Dibi, and your friends of many bread. And your Madonna Hemington said Dana Hemington, Omra Bontane, Nago no Bienano, and Casonamaka Samafu when you breme. What's your own nest in your Saturday? You can't Bontaneso. No Saturday, a puno. Asia one Santa Jenny be odi show na no bi na me hu me pe shop kro na makoto bi wom aboa na nya water the fin on ta the tantan na hehye wo no atade any price aboa atade any price Asia atade a wo sha no asa kwhye boko wa ase Asia no wote Ghana hye boko na me amemeti abroche so me hye boko abeka se na agere be wote Ghana Agradaa wo hye boko wa hye straight dress come say wa hye straight dress come say kwambo ni mi pia ya hwe Kwambo ni ada oni mbepie no mame nyim sirem kakra fa nkyira Agradaa no hu ni say yes wo hia wo ba Asia wo sirem wo fa nka ba hye boko e dia hye straight dress wa ko hye boko dia hye straight dress wo so wapo Agradaa wo so wapo wo chim wate wo chim wonta de hyem no dress mu kire sa Agradaa won point wo chim bra na me intertret kwen me nkyiro se di esi dress aya won ko hwe me dresses won be ka se wienti a be ka sa de sister wote ha no be yenza bo no atade be do hye eto fom sister to for atade papa ben na sister she atade papa ben na won ho atade papa ben obi a me Maame shine eyes me sister shine eyes e cheni business na wan to ne boss am ya cheni business na anwie enu nti say business no aka nkontimfi ni business aka nkontimfi odi dwa no wabokan wei e na ade me compare me say kofa da na hembentren e fa compare me because one me pese me duru no one ne da higher mountains am pese me koforo nti fa da ya hementen e compare me kwasie chimifo na wo ne nkrofo mo kra de mo ntade hyehyehye mo kra de emfa bibia compare me there is nothing you Agradaa reviewer me onyame kasamafo I will be there be like it I don't like it mempe what because me shows na ya na me pe no ene say they be si pe me dresses ni say they be si ene na me ho compare me say maybe am person be follow wo mo ntade hye ne de be than happen. Angani o ka se no aka chem se me kwapata de papa bit se da na happen ten de ni bi en function na kan ne mako so atre da na happen ten se me sro chem ba bi a ototo won tade na Agradaa se me pata de ni bi na ja me nkonkoto kwase aboa what 1,000 pounds or na 2,000 pounds or tade ayo ho da Agradaa fake people chimi u bet na ya e ka twa ho ahia kwase ni mama fo wagege o musika do mo wakunkum wo mo kwahwehwe o babusuafo na setre wo mo enye de ehia ni because me onyame kasamafo me ya adom ni besi na obi ama abonten kase mekuno wo so de se wo hwie moja agu ani Asia chimi wato memagu enwuram
na da bi edi moja brew abo size ni onya meka samafo wo size ni onya meka samafo tomorrow will be another day so for mama omega o say ade bia ni mu nsem mapon tomorrow will be another day chimi ya beto aso abo trend me Agradaa trend me mapon trend me also for asem ko obe nya wana mishisho trend me Agradaa me onya me kusama for me Meso achana ba sa bentoa. Me ba na bentoa kitam. Wa chanya mbo me ba na bentoa kitam. The next day you be so straight dress. The next day we be the fat baby. Bottom then you shake your bottom. Fuck you man. Apua useless. The gas in the gas in the. We have seen the to work with number 2. I didn't miss you. Shimi. Me puma choya puma munko hu me ba de be fashion na mon kan chen so mama lolo fe wa woni lolo fe bi e hu me ba fashion be ma lolo fe oluma Jamaica Miami Van Dam 2 Miami Mrs. Kwame Boni Bridges daughter Miami When you bro, one may so be able to walk with Damaris Messer. Oh, wait a minute when I entertain. I may be. Wouldn't be a beef. Also, was out trying to make friend of Agradaa. Me, my friend, who met friend of one as a wobble, so we need to. What the one over going to check a cracker. Ya ponyambo wa chaya batu waso. Asere ntia meji no. O de mbeba for. Kwasi ya mena mdo beba for Agradaa. Mena mdo beba for. The whole Ghana will see you. Kwasi ya ni mu aboa. Enkwala mi ensa na yera takora de. Ye bibisa ho asem chimi. Abwali boni ba te se oba wo diga kwa libu. Kwasi ya wo ye Ghana ni tu diga kwa libu. Kwasi ya akopede. Chimi fo. Utu kwa anajo. Asia bua. Amafo adeda na wo utu kwa. Di entina na utu kwa. Di entina ma press for di bebe. Yeah, because of spare parts, nipa spare parts are 20. She me because me enter your home money power be supposed to. Now what boy me you fa home because me supposed to we are between your so. A boy home kwatra because me dey work kwa. Asi ani mu me because me dey work home ya home kwatra ya bia home kwatra wo Agradaa me dey work kwatra. Nipa betimi aso wo nsem mu. Kwasia. A boy ya kasi ya tu nsem agu wiase wo Agradaa nipa betimi aso wo nsem mu. What Jimmy want a fucking woman. Chimi. A boy ko she dressing. Asia won't me soon address ya. Brana intertret creme, obi anim say me intertret creme. Obi anim say man ko school, ba man ko school na so me dress graduate for dressing. Me nie. What e ba man ko school. Na me dress graduate for dressing. Na me crop pen. The one me see so pen you can see say I can write it. Asia was say me. Obi also ye honhom nipa be gira say wa no krama moja wa no krama moja. Oh wajimi o Agradaa wajimi pa we che say onye honhom nipa me maka secret nyina gu abontene. O kire nyambo amesa de biaba. We che say me na me ye honhom nipa we che say wo maame ne me. Wo say me matimi ye hunu niam a wo ye nusuma se de aba abontene. Enu bi na se senka wo ka kire me. Na nye obi asem obi ntro akotwa. Na be da bi o. Uso ye honhom nipa de anye de onim fa me ho honhom ne ja wo twa kanka wo to ayibo no. De onim fa wo me ho honhom na fa bra abontene. Me so de benim so wo dupo amanfo bebre e na wa bɔ mema pa so me kunku amanfo ankasa e na wo da so yenye so wo jai enu nti na wo ne aprosifo bi mu twempana wo ba aprosifo bi mu di wo kwase ani mu bi ga kwese wo di wo na wo kwa bontene ye se wo nsa wo di ka na wo pona cha de bia na wo pona cha afi na wo so wo ntwetwa ayi sinikash naked picture famra kwase ani mu wo kokodi wo ba na obisan so wo ne metwe ho anede obi a wo kunu Agradaa obi a wo kunu wo timi bisa obi ono nam ne bebe se o kwaye no me ne twe hwan na ede Agradaa wachimi papa wachimi ye chimi for mother wo ye useless kwasia wo se kwalebu ayi mochire chimi abua intertret queen like you da bi me na me ye queen
na me yakwan ai intertret ni ba te se o aboa kwasie ni mo beje me kwen afa oba beje me kwen afa chimi because me ntia me chante na ka me chante na ka me nyedai kwasie ni obi abopa wo obi awode oye kwasie me chamte so ye adwuma kwasie ni mo na o chamte anya adwuma me chamte ye adwuma enu nti na ma chamte enu anwuma se bra bonte na me de wa ba bonte kwasie because me pese ye beef na wudwene dwam nti na ma chiw do besi wo se betena se ne yenko kwasie aboa na ka be chamte ye nka anya wo so adwuma ka ba betena ho dada wudwene dwane ya wudwene dwane ye nya na de wo besi bedwum no kwasie ni wo betime dwane wo nyame kasa mafo ye to aso kwasie aboa o bana wo pata de papa bi de atwa mempo akɔfa da na Hamilton efa be twa mempo en konkɔfa wo nta de fi no nta de tantan na wo sha no akɔhye boko wase no en kɔfa no betwa mempo wo be fa wo de ye se wo ye nipa kokɔ kwasie ni mo mi bre mi tira se kora ye kokɔ se ni nipa dua kwasie chibifo bai sansani bai apo be kaze mi ntia me maame de me aba aburo kira kwasie maame abobere nti no de me ba aburo kira wa ma anya sresrefo wo Ghana na wa mama nkum nipa before I get money because wo maame abobere nti na wo kunkum nipa anza no watimi get money wo maame abobere nti na wo ton nipa papers kwasie chimi apo fucking woman abo dwedwe ntire aboa wo hu abosom na wode giska na wode ye melaka e ho na odi na chi na ade na chi wade kan no wakum papa na to akone chimi wo kwa na mante ho na akotena ho ene de wo wote wonom awade aye desperate na awade aye aggressive amount on se be ma no on pese obi akra na invest into na wase on na ma se efunu di no kote on na ma se kwale bufunu na gugu ono ebi edi no kote nti on na wase chimi wasie ni mo ho fun ate aboa learn to be her gentle kwasia because also when you gentle me so me gentility o and I want to menka if you not gentle me so me not gentle if you didn't learn how to be gentle o boa me gentle sa o kwasia boa o se me gentle me gentle it is a when you gentle me so me gentle asia learn how to be gentle if you learn how to be gentle me gentle there's a when you gentle dia nya o boa make sure say me ntotro kwen asia chimi me mama kwa aba onyame nhira mo onyame kese onyame kasa mafo ni branches daughter manosi matna so ache mapon mi kru kwamboni o se menye na menye de memeda me pmacho sofo sof mami o mega o se ade che bia ni munsem tie ne eye mene de be kwa yi Agradaa sese ye friend kwa yi because aje wante se party dia bo pese ye boni din ntina wona na brown aya wo hwe na Nana Mama Brown aya Nana Mama Brown amanfo pa na cho no aba program Nana Mama Brown ko atisi baby aya hwe de we besi abo agye so eso wo ko baby ye hu o agye ko twisika gu ansa na ye hu kwase ye we kire se wo force wo ho do hu hye nipa mani panchini hwehwe wa Agradaa kwa yi Agradaa mani panchini hwehwe wo Agradaa kwa yi mani panchini hwehwe wo kwase aba chimifo aboa bosun godu na da so no papa no godu na wotete ye na aboa utwa mojagu so ansa na watimi asfa godu ni bi dia ye de wode ye no o chimi mesi wo meyi wo nsem agu abontene so ye sunsum nipa na mesum ye sunsum nipa ene ne ye hia aboa nkokɔ mienu ye ko asia ho na obohu akokɔ nyine ni akokɔ de ben akokɔ ba chimi fucking woman aboa jantre ni ba like you ye ka jantre ni na se wonti ase Agradaa first jantre na oboye no wo da so bo wunya ye yo no did do ho rough no wo da so di wo ho e di nti na be ma no no wujaye that time e di nti no no wujaye e di fun ya wo di ho basa up to now wo nyini so wunyai wo da so di wo ho basa enu nti na so ye jantre ni no because wo bad ye so wo timi di wo ho abra wo kunu da wachi na timi sa ma be ma foforo sa di wo dia na ye sa wonya wo ba asia be ka se mi nti ara abo ye ka sa de wo nsem so ye papa tu bo se be ko bodia mi ko bodia da bi o enko bodua wo badwom na enko dane me se ko esirem ko jase kan so frese kan na gina so Agradaa frese kan na gina so na ye hunu se wo ye innocent chimifo me se wa kan moja gu o ton Agradaa so so kan moja nwu ya wo so won ton ni papers Agradaa frese kan gina so na ye hunu se wo ye innocent kwasia ba wo chena ye beto aso chimifo na ka sa wo de ba na ma komachi ana me Agradaa asia kwamboni wife na kasa no nonsense Agradaa me ni o se ye nya ye be ye memo ate atiem te sister wote ha
wani bebre ho afekire ho na obi bisa se ho anane na eko edi nti na wani abresa on se me ma ye gentle o me ba on se ma ye depressed menya depressed we kire se me what time ma we kire se me nim game na ye bo no ma on se de wo so wotiatiam afi kra de wo se menya sofo ma me amenye komfo me ye beifo kwasia apo be ye tumi na ate wo mu no usuro me de no usuro me wo se me beifo usuro me on enti dabi o komfo anka beifo me hu ese me salatu wo no mimi mo mahu ama wo pose kanama de ani agrada woni tumi agrada woni power ani agrada wa trofe kwa yi agrada wa trofe enti se waboso me ko tugu ne bedi me nyankopon achi agrada se me tumi atimi ama wo betra sasa akotwe kwabanane abetena wo nchen se beboa me na me onyame kasa mafo nko dia agrada se waboso me ko tugu ne bedi me nyankopon achi we kire se me nyankopon owo tumi ebeneza nyankopon wo se owo tumi abua apia bebreka nyankopon wotumi apia so adem nua bema bebreka no so efiri hen bebreka de efiri hen be mo nyame kasa mafo makama no apia bebreka nyankopon owotumi agrada abia chema mensen ti mame kasa mba akonchiro de onni mu ane court enam de ko gina court konfo ba da bia wuchi ni court konfo ba wo court won say me de obi ko gina court da agrada won say me de obi ko court CN7 letter da because me am more powerful than you person who come and challenge me or come and face me or come bra me enko. I will fight you home ne physical nte won yin court chimi wo so de onni man say aboa ko ba bia na ememe didi wachi wo tua mo ka ne yesan wote say eyi no achimi yo agrada what chimpo won say afia so ko bia mo hu say ai metromancy di na chida but what chimi enti no on say wo kwa chimi nyansa na kantamanto chimi ne da so wo tirim chimi na wo ko fa no wo kantamanto wo na da so di wachi da so wo tirim enti won na mo na wa dwe yo say agrada wo pese wo no obofo ye pe kwasia wa obetimi no obofo ye pe obetimi ni asante ni be ma ye pe o chimi abo wisu obi ayi wo ho ahin wie ya we ya say me sheda just wo do wadwe na akobiti wo ho ahin ti wo so wo sheda dabi oyame kasa mafo wuntimi fo wadwene meti me na me de madwene bebiti kwase aboa because me mahini so se ne wo ahini eti me na me de madwene bebiti wo agrada me na me mo wakyene wo ho onipam na ye bisa waboa ye ba besa adoa kwase ewia ne asakete ye wia ne asa besa zonto ye fra zonto ye wia ne ahye straight dress me nko hye boko kwase ya chimefo ni ba wo kyena ye beto so